Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngamukele kwesimanje ngisilethela zona indaba efika ngaso-ke isikhathi bancome-ke yena-ke uSiqiniseko laphana-ke ongumhlaziyi-ke kaMaskandi noma-ke ongumlandeli-ke omkhulu laphana-ke kuyena-ke umthandeni-ke umfo wamanqele bamncome-ke ngayo-ke inkulumo yakhe laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi-ke njengoba-ke uSiqiniseko ekhuluma kanje uSiqiniseko le video kwembukeli engizokushela yona-ke ukhulume ukuthi-ke Okhosini kanti kuqashwa kanjani mangabe-ke uMashudula nayo-ke laphana-ke indlandlalazi bengaqashwa-ke khona-ke laphana-ke Okhosini njengoba-ke sebeveze-ke ikhono labo laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana mbukeli wasethi-ke umama-ke osemdala laphana-ke Okhosini-ke uMaMdudu Khoza kumele-ke anikwe esinye sezikhundla-ke aphume-ke ekusakazeni-ke noma-ke engathola-ke isiphi-ke isikhundla kodwa-ke khona laphana-ke Okhosini mbukeli-ke awuye laphana-ke comment section sizwe ukuthi wena ngabe owakho umcabango uthini-ke ubhale laphana-ke comment section mbukeli nansi-ke ivideo manje lapho Okhosini nisho lo ukuthi anikaze niqaphele ukuthi indlandlalazi yomkhonyovu ingaba i-replacement enhle kabi kangizomchuno kuhlelo sidlala ngenkotha sidlala ngolimi awucabange nje uhleli kuyisonto uvela uthi mawuvula iredio mhlambe ngo9 to 12 kudlalwa ijazz ngapha nayi indlandlalazi yomkhonyovu ilokhu ishilo nje kanje ukuthi izinto enizikhuluma manibheke ngakithi ayifani nento enizikhuluma maniflathele kithi kunabantu mina engiyaye ngihluleke na ukubajabulela mangihlangana nabo ngoba ziningi into abayikhulumile abacabanga kanti ngingenwa ngani Okhosini niscoutha ngani ngezinqe ngobuhle oMashudula noSilomtshali faya ngaba ubambile usigaya ngengoma siyabonga nesibuyisela uVusizo langa into eright le ingqwele le kodwa nje ibona abantu labo kufanele ngabe niyabagruma man uTikTok uveza amakhono abantu ukuthi baphiwe ini iyona nto leyo bafowethu kanti yini kangaka nilinde nje why ningampromote uLady D uMaMdudu Khoza ngakwakunini uDudu Khoza animpromote ngani nimfake nje kwisikhundla mhlamba abe uproducer noma enze noma abe yini ngiyabonga phakathi kahle bafowethu kanti nisabaza kanjani lapho Okhosini anilungiseni bafowethu anilungiseni nisijabulisile ngegushi well nilenzile iqiniso nike nenze nje into eyodwa ke right siyabonga kodwa ke anizameni man ukuthi anike nithuthuke man shit ake nithuthuke man hey hayi suka bekhuluma kabi ngami ngicela ungabanaki ushada nami noma abantu bekhuluma kabi ngicela ungabanaki ushada nami uyohlala